Artli Gidiman call off ya project Lumpung dang withdraw ya faya jungi ngenlay dak basuk nang ne hospital ngenlay tru siya lapimla abalay umta a request to the district administration wat rajubor yang hospital ngadang sutho hi amdai mga kran sutho syo naduk kasingi kabanengkong ngam syam lapan bor yang noru ngasim hi karai ngadang jid bak kipaj ba akin long try yang ay kapung umyam bat bangan yap mga ban ye kaba kini kibendar kin dio ban long try please delay the cover on the first day in long please delay the cover no please dipalo file ini two option withdraw your file here call off the project Lumpung dang we will go straight away to the hospital we will go peacefully to home Ngay ijahar ingi ngat saya kadin nak kuliah untuk state i hadin ketua bagi rak jupor ingi nak kedop jaka sekretariat ngelayo dengan notis halor kita ka pengat kendon ini jadi kadai betul nak kalian state kendon jong kata bengi kibuk ini kadai ka section 221 section 222 but 34 jong ka BNSS 2020 kawai kadai ka disobedience kawai kadai obstruction of a public servant on duty but kawai kadai common detention habis jumpa ke jong ini kelampan Kenya to ka nomor ngidan tang langut ka 163 BNSS ka Kranshai ba 4 or more persons panggata ka unlawful Mano represent ka district administration Mana coba? Artli Gidiman call off ya project Lumpung dang withdraw ya faya jungi ngenlay dak basuk nang ne hospital ngenlay tru siya lapimla abalay umta a request to the district administration wat rajubor yang hospital ngadang sutho hi amdai mga kran sutho syo naduk kasingi kabanengkong ngam syam lapan bor yang noru ngasim hi karai ngadang jid bak kipaj ba akin long try yang ay kapung umyam bat bangan yap mga ban ye kaba kini kibendar kin dio ban long try iya biang panik biang panik